Ephelele namuhla ke mqhubele siyakhala uthini indoda akunankinga ngoba akunankinga uzobuya ngibuse ngesikhathi sisakhuluma live njengamanje uyangibona ka uzobuya ngibuza baba ngisakhuluma live ngisabatshela abantu kamhlanga kuyaphilwa nawe ubatshele lapho ukuthi ugeze kangake abatshele ukuthi aka lapha abakhululekile ndoda ngoba lapha le ndoda ilapha ngokweqiniso uyangizwa baba alright sobuya sikhulume Ndawudi utsho mina abalaleli nonke amakhaya bafaka phambili babhala inamba zabo bathi bona Dr. Abuwe Mhlanga no Dr. Abuwe Mhlanga uyedwa Dr. Abuwe Mhlanga umuntu uyedwa nje ungafaki isithombe sami enambeni usewukhohlisa abantu ukuthi wena nawe uDr. Abuwe Mhlanga akubi njalo khuluma mina Dr. Abuwe Mhlanga ngikhuluma nani abalaleli emakhaya ngikhuluma nani amazwi ngaphandle nako Dr. Abuwe Mhlanga uyasho special 6 no 7 namhlanje ngomqubelo siyakhala namhlanje ngomqubelo siyakhala usayimothatha umuntu weqiniso